A smirenje se stiče kroz poslušnost crkvi. Kako da se smiriš pred Hristom kad nećeš da ga poslušaš? Ako ne slušaš njegovu crkvu, onda i njega ne slušaš. Šta to znači? Gorci. Kako kaže Sveti Ignjatije Bogonosac, onima koji neće da dođu na liturgijska sabranja, nego se blamiraju, evo i danas se blamiraju nešto oni s crkvom, razumijete? Nešto oni protiv crkve i tako dalje. To je blamaža, razumijete? To je suicid sa metafizičkim posljedicama. Neće da dođu na naša sabranja liturgijska da ih Bog vidi, da ih Bog pomiluje. Imaju i oni problema, i to ozbiljnih problema, nego bježe od njih. Bježe i taj bijeg pretvaraju, juriš na Spasitelj, juriš na crkvu. I kuća puna demona, djeca puna buva, demonskih buva, ti nemaš drugo posebno sa crkvom da ratuješ. Razumijete? Je ludilo.